Ikaze mu kiganiro kivuga kuri geopolitique Semugeshi Bayingana niyo mazina yanjye. Iran yarashe ku kigo cya gisirikare cya Amerika kiri muri Kuwait, nibyo twari twiteze nyuma y'uko kuwa gatatu w'icyumweru turimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ibitero bikomeye cyane hafi y'ubunigo bwa Hormuz mu mujyi cyangwa se na gace k'umwigimbakirwa wa Bandar Abbas asanzwe hari ibigo bikomeye bya by'igisirikare kirinda ubutegetsi bwa Kisilamu muri Iran, IRGC. Ni ibitero kandi nk'uko mubibona muri aya mashusho byagabwe biturutse ku butaka bwa Iran, hanyuma ngo byagoye cyane guhagarika ibi bitero by'abanya-Iran nk'uko aya mashusho bigaragaza, cyane ko n'ubundi gisirikare cya Amerika nacyo cyari kibizi ko cyakomye rutenderi Iran yagombaga kwihora cyangwa se kurasa ku bigo byabo bya gisirikare byegereye kara karere. Icyo kwibaza cyari baraza kurasa he, kuko hari option nk'eshatu. Hari ibigo byo biri muri Bahrain, hari ibi bigo biri muri Kuwait, ndetse hari no kurasa kuri iriya naval blockade ziriya ngabo za Amerika ziri mu mazi y'ikigobe cya Oman. Byose byashobokaga, ariko Iran yahisemo kurasa kuri kino kigo cyabo kiri muri Kuwait nabonye cyitwa Al-Alasam Air Base. Niho hagabwe igitero kandi gikomeye cyane. Systeme z'ubwirinzi za Amerika nk'uko amakuru ari kutugeraho ntago zabashije guhagarika ibi bitero bya misile ballistique z'abanya-Iran, ndetse ubutumwa bwakurikiye n'ubuteguza. Nabonye hano Iran iri guteguza ko nihongera kuba igikorwa nk'iki ngo yiteze guhanagura Isiraheli ku ikarita y'isi. N'amagambo navuga ko ataraherutse gukoreshwa cyangwa se kuvugwa, ariko Iran yabitangaje ivuga ko dore ikigo ni iki muri rusange uko kigaragara muri Kuwait. Ikigo ni iki ngiki, ubwo nicyo kiki muri kubona hano, Al-Salem Air Base. Nuko ikigo cyabo kiri muri Kuwait kingana. Amerika ifite ibigo byinshi hariya mu burasirazuba bwo hagati. Nari nyiri kuvuga ko Iran yateguje ko Isiraheli izahanagurwa ku ikarita y'isi. Ni ijambo cyangwa se ni statement, ni nero tutaduherutse, bigendeye kuko aho ibintu bigeze cyangwa se ubushobozi bwa gisirikare Iran iri kugaragaza iyo equivalent iri mu bushobozi bwa gisirikare bwa Iran ndetse n'ubushobozi bwa gisirikare bwa Isiraheli, yo binazwi ko itunze kirimbuzi. Ukuvuga ko bahanagura Isiraheli ku ikarita y'isi, nta rindi ntwaro kugeza ubu mu mateka ya muntu izwi yakozwe itari zino bombe atomique cyangwa se zino bombe hydrogen zifite ubushobozi bwo guhanagura igihugu ku ikarita y'isi. Iran nibizwi n'ibizikirimbuzi zihari. Ni ingingo igitera urujijo mu byitwa conspiracy theory. Iran bikivugwa ko cyangwa se bitaremezwa n'inzego z'ubutasi, ntago zibyemeza ijana kuri ndi ko kino gihugu cya Iran cyaba kidafite izi ntwaro kirimbuzi. Hanyuma rero aya makuru duhereyeho araza no kutwinjiza mu yandi nyiri kuri global surveillance. Ubwato ufite buhurira na Amerika bwagerageza guca mu bunigo bwa Hormuz, nabwo bwarashweho na systeme zabo zibuyobora radar system, nazo zirangizwa. Byakozwe n'igisirikare cya Iran kirwanira mu mazi, IRGC Navy Force. Nyuma yaho n'ubundi yamaze kwihanangiriza ubu bwato. Hanyuma mu biganiro biheruka nakoreye hano kuri platform ya Dossier Arctique, ni ibiganiro guhera kwa gatatu, bivugwa ko Amerika yasubukuye ya projet bise Projet Libre cyangwa se Freedom Project. N'umushinga ugamije guca by'agahato cyangwa se hakoreshejwe ingufu guca muri buriya munigo bwa Hormuz, ariko noneho bikahaca bidashingiye ku masezerano ahari hagati ya Iran na Oman. Nabonye Oman nayo yabwiye ko izaraswa, nabyo ndabigarukaho. Amerika rwose yabwiye Oman ko izayigabaho ibitero niramuka itagenje nk'uko ibindi bihugu byo mu Barabu biri kugenza kuri Amerika. No kuvuga ngo nitaba partenaire cyangwa se nayo ijye muri ya coalition, igende nayo nyine itwarwe, ishyirwe mu kiziriko, itwarwe nk'uko ibindi bihugu by'Abarabu biri gutwarwa. Yabwiye ko izaraswa, ariko narabigeraho. Iran ndetse na Oman bahaye veto ibihugu bibiri. Ubushinwa n'Uburusiya nibyo bihugu bibiri bifite veto yuko byemerewe kunyuza amato yabyo y'ubucuruzi hariya mu bunigo bwa Hormuz. Ndetse ibiganiro biheruka byo ku rwego rwo hejuru by'abadiplomate habe, ariko n'ubundi banayobowe n'abakuru b'ibihugu, kuko Perezida wa Amerika Donald J. Trump
yagendereye Ubushinwa, ndetse nyuma gato perezida w'igihugu cy'Uburusiya nawe agendera Ubushinwa, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Reka nze ndebe igihe amatariki sindi kwibuka neza, ariko ndumva ari mu matariki abanza hagati ya 5 na 7. Yego yagiyeyo hagati ya tariki 8 na tariki yego hagati ya tariki 13 na tariki 15 nibwo perezida wa Amerika yagendereye igihugu cy'Ubushinwa. Hanyuma nyuma y'iminsi mike Putin nawe yasajyayo, reka nawe ndebe itariki, amatariki aba ari menshi mujye mubyihanganira, tuba duhuriza mu ingingo nyinshi, ari amatariki bigora umuntu kuyagumana mu mutwe. Hanyuma hano sindi kwita mbibona neza, ariko Vladimir Putin aherutse mu Bushinwa nawe banasinya amasezerano arenga hafi 40 yemejwe, mu gihe iby'Ubushinwa na Amerika byo bikiri draft memorandum of understanding, kuvuga ngo n'amasezerano ashobora kwemezwa. Hanyuma navuga ko ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya byo bifite veto ibyemerera guca muri buriya bunigo bwa Hormuz, nubwo rimwe na rimwe amato yabwo ashobora kwitambikwa na ya naval blockade ya Amerika, ariko biriya bihugu nibyo bifite veto yo kuba byaca muri buriya bunigo bwa Hormuz. Hanyuma rero aya mato ya Amerika yahawe gasopo, buranga rwose bushaka gukoresha cya gitugu cyabo. Hanyuma rero bwagombaga kuraswaho. Ibi byabereye n'ubundi hafi ya Bandar Abbas, agace nako navuga ko k'ingenzi cyane mu bucuruzi bubera hariya hafi y'ubunigo bwa Hormuz. Ni n'agace nyine gaherutse kumvikanamo irasana cyangwa se guhererekanya ibisasu hagati ya ziriya mande zombi zihanganye. Ni mu gihe rero n'ubundi mite mvuga gato ku bijyanye n'ibikangisho byaramutse bishyizweho cyangwa se biheruka gushyirwaho n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Oman. Oman iri mu biganiro n'igihugu cya Iran. Ni ibiganiro bigamije kureba uko bazajya bagabana inyungu y'ibyishyujwe ku mato y'ubucuruzi commercial vessels azajya aca mu bunigo bwa Hormuz. Ibiri muri memorandum of understanding cyangwa se biri kuganirwa hagati ya Amerika na Iran. Ibiganiro Qatar navuga ko iyoboye, ariko ku bufasha bwa Pakistan ndetse na Oman nk'ibihugu nabyo biri mu byabanje gutera iyo ntambwe cyangwa se mu guhuza impande zihanganye. Mbibutsa ko ibiganiro ku ikubitiro ni Oman yari birimo Muscat, hanyuma biza kujyanwa Islamabad muri Pakistan, navuga ko bisa nk'ibyatanze umusaruro. Hanyuma ariko round ya mbere iberayo, round ya kabiri biragorana nayo, ariko bisa nk'ibikorwa. Muribuka ba Dr bombi bakora delegation ya Iran, Dr Galibafi ndetse na Aragachi, bemeza ko aho bagombaga gushinga gati ku bijyanye n'ibiganiro hajemo amananiza, kubera ko bifuzaga ko mu biganiro bikorwa guhagarika intambara bigomba kubera ati all fronts, nguvuga ngo ibice byose birimo intambara mu burasirazuba bwo hagati bigomba guhagarara. Icyo gihe Iran yatambitsemo agatego ka Liban ibuza Isiraheli, ndetse bituma Isiraheli yemera ceasefire tariki 17. Ceasefire yarangiye ku munsi w'ejo kuko Isiraheli yasubije ingabo zayo muri Liban, ndetse mukanda bagaragariza amashusho ababaje. Ngaya rwose amashusho bagabye ibitero bikomeye cyane hafi rwose mu gice cy'amajyepfo ya Liban. Mbibutse ko izi nyubako ziba zirimo abantu, imibare y'abapfuye hano nahoze mbona raporo, reka ndebe kuri RKM niba ariho ndibuze kuyibonera, ariko nahoze mbona abapfuye harimo n'abana 9. Bino bitero rwose bagabye, ndaza kureba ko mbibona nimagaruka. Gusa ni ibingi Isiraheli gukora muri Liban, bivuze ko ibi kubera ko biri mu ngingo Iran yategetse cyangwa se yasabye leta ya Amerika ko bigomba kubahirizwa, ubwabyo kurasa Liban cyangwa se kohereza ingabo zabo gukora ibikorwa bya gisirikare muri Liban. Ni kimwe mu bishobora kubangamira ibiganiro, ndetse Isiraheli binahore n'amagambo Itamar Ben-Gvir ukuriye Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu yaherutse gutangaza hariya, avuga ko biteguye kubangamira inzira z'ibiganiro mu gihe zitarimo zirasavinga cyangwa se mu gihe ibiganirwaho bidafitiye inyungu ya mbere abanya-Isiraheli. Itamar Ben-Gvir ndetse na Bezalel Smotrich, Minisitiri w'Imari, baherutse kubitangaza ko bazitambika igikorwa cyose cyageza ku masezerano hagati ya Amerika na Iran, cyangwa se cyasenya cyangwa se cyasoza intambara mu gihe cyose bigaragara ko Iran gifite ubushobozi bwa gisirikare, ibigo byo by'igisirikare bigihari, ndetse mu gihe Iran nayo kigamba ko igifite nibura 90% by'ubushobozi bwa missile yabo. Ni naho bahereye bavuga ko ngira ngo ubutumwa ndibuze kububona hano nanabubonye, ariko mukandumva minyujijeho ijisho
aho bibonye hano aho yavugaga ko bagiye gusiba Isiraheli ku ikarita y'isi. Bibonye hedi kurumva amashusho yego ngaha hano kuri RPM. Iran yaravuze ko Isiraheli rwose mu minsi iri imbere ishobora gusiga ku ikarita y'isi bongeye gusubukura biriya bitero ngahe nguko rero. Hanyuma rero uku kubangamira biriya biganiro ni kimwe nyine mu bigendereye gutuma hadasinywa amasezerano ashobora gusoza iyi ntambara. Ibi bitero bya Isiraheli hariya amahanga batuje ntacyo yabikoraho. Hanyuma Iran ni isa nkaho iri mu uyu murongo na Arabia Saudite nayo isa nkaho itari iri against y'ibi bitero kuna za Emira z'Abarabu zitari ku murongo umwe ibyo Isiraheli iri gukora muri Liban. Hanyuma rero nari nyiri kuvuga case ya Oman. Amerika yibwiye ko izayirasa cyangwa se kayisenya nitakora nk'uko ibindi bihugu by'Abarabu biri gukora. Ibindi bihugu by'Abarabu ushobora kwibaza uti biri gukora bite? Ibihugu by'Abarabu byinshi muri byo bibitse cyangwa se bifite ibisirikare birindiro by'ingabo za Amerika. Nk'iyi Kuwait yarashweho kuri iki kigo cya Al-Salem nuko nyine ni abanyamerika bari ntago buri Iran iba yarashe Kuwait ahubwo yarashe ibigo bya Amerika biri muri Kuwait. Gusa nahoze mbona Kuwait activa systeme zayo z'ubwirinzi Kuwait activa systeme zayo z'ubwirinzi ivuga ko initeguye gusubiza. Nayo nabonye ivuga ko iteguye gusubiza rwose. Makuru nze kuyabona hano byaba byiza mise mbibona hano hafi. Kuwait avuze ko rwose igiye kwita active uko byamera kose iri buze kuba ihangana bikomeye cyane. Hanyuma rero sindi kwibona ariko nuko biri Kuwait yasi active systeme zayo z'ubwirinzi ndetse initegura cyangwa se ite active na misile zayo zigomba gusubiza muri Iran mu gihe escalation yakomeza. Amerika Isiraheli baraganira ariko banarasa. Hanyuma Iran nayo yavuze ko itazatuza. Dukomeza rero tukiri mu burasirazuba bwo hagati mbere yuko nyarukira mu Burayi ho gato. Ubwami bwa Arabia Saudite bwabwiye President Trump ko budategura gusinya ku masezerano ya Abraham Accord n'amasezerano yasinyiwe i Washington 2020 ndumva ari mu kwezi kwa 9 tariki sindi kuyibuka neza. Hagati y'ukwezi kwa 8 n'ukwezi kwa 9 nibwo kuri Camp David binumvikana nyine nibwo iyi Abraham Accords yasinywe. Arabia Saudite ibihugu birimo Turukiya ndetse n'ikindi gihugu Pakistan byavuze ko byo bidategura gusinya kuri amasezerano kuko bayafata nk'agatego gakomeye cyane ndetse no kubateranya n'igihugu cya Iran. Hanyuma rero nuko biri ya nkuru ngiyi hano Trump avuga ko yiteguye bitero kuri Oman mu gihe cyose leta yabo itari buze kwitwara nko Bahrain na Emira z'Abarabu bari kwitwara. Ni gute bari kwitwara nyine? Ibihugu bisa nkaho byaguye mu gatego ko gutwarwa buhumyi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika habe nyine kubika ibyo bigo bya gisirikare iyo mikoranire isanzwe ubwo nka Emira z'Abarabu nicyo gihugu cyonyine kiri muri GCC Gulf countries Gulf countries of Cancer munyihanganire iyo GCC Emira z'Abarabu nicyo gihugu cyonyine bizwi ko cyagabye ibitero muri Iran bitagendeye kuri bimwe byo kuvuga ngo ni igihugu kibitse ibirindiro bya Amerika. Emira z'Abarabu nk'igihugu cyakoze ino special operation. Hanyuma munyemerere gato ngaruke kuri World. Iran ikomeje kuvuga ko iri gushyira hasi bigenda juru ariko ubwo ni missile. Noneho kuri ubu yavuze ko yahanuye cruise missile yitwa AGM. Hanyuma footage bashyize hanze igaragaza ko bahanuye iyi misile ubona kenshi ngo zikunze ngiyi hano hasi bikunze kuvuga ngo ko bigoranye ko izi misile zashyirwa hanze ariko iyi cruise missile yashyizwe hasi yasemwe. Reka rero nyarukire ku rukuta rwa Mario Nofo ubundi mvuge kuri Isiraheli case yabo na Liban. Igihugu cya Isiraheli aha Mario Nofo yaganiraga na Larry Johnson umenyereye cyane ni former CIA analyst cyangwa se yahoze mu rwego rw'igenzura cyangwa se rw'isesengura makuru ariko n'ubu ngubu basi nibyo asigaye akora muri CIA mu rwego rw'ubutasi rwa Amerika. Uyu mugabo yashyize hanze amakuru numva ko dukeneye kumenya muri iyi minsi kuko urebye Isiraheli ibitero byayo akenshi havugwa victims ababiguyemo ku mibare y'abasivile bicwa n'ibindi ariko ni gake umuntu ashobora gutekereza ku musaruro w'ibi bikorwa baba bakoze cyangwa ziza special operation
kubera ko biza bigonga bikanahitana ubuzima bw'abatari bake. Hano rero Larry Johnson mu isesenguramakuru yakoze ati hashize imyaka 2 Israel igerageza kurimbura Hezbollah, ariko uko bigaragara nibwo igisirikare cy'aba IDF noneho ahubwo kiri guhura cyangwa se kiraswaho, ko muri iminsi yavuba mwabonye ko mu gihe kitageze ku kwezi abasirikare barenga 20 ba IDF bamaze kwicwa, systeme zabo z'ubwirinzi zirasenywa za Iron Dome. Ejo nibwo mu kiganiro cyabanje giheruka ku munsi w'ejo nibwo nabagaragarizaga ukuntu imwe muri Iron Dome mu majyaruguru ya Israel yasenywe n'izi drone z'abanya-Hezbollah, bituma Bezalel Smotrich, minisitiri w'imari hara muri Israel, avuga ko buri gitero cya drone kizaya cyishyurwa inzu 10 zizaya zitazisenywa muri Beirut, bazahava bajye Tayli wa mujyi warashweho, ubundi bahite baza mu kibaya cya Lebanon hano hafi naho bahasenye. Hanyuma aha rero Larry Johnson ati urebye iyi myaka 2 ishize mu by'ukuri nta kintu na kimwe yabagejejeho, ahubwo kwiye izo mbaraga zose bashyize muri imyaka 2 Israel ikikora ahubwo nuko isa nkaho yagiye kubaka ubushobozi bwa Hezbollah, na cyane ko wenda ukurikije ibyo bakoze nibyo baramwishe Nasrallah wari ukuriye Hezbollah, baramwishe murabyibuka 2024. Bagenda bivuga n'abandi bayobozi bakuru, biravuga ko ari n'ikindi gitero cyakigamije guhiga witwa Qasem uyoboye boss wa Hezbollah kuri ubu ngubu. Igitero bavuga ko nacyo cyaburijwemo. Hanyuma ibyo byose birashimangira cyangwa se biragaragara ku ngingo igaragaza ko icyo bo bagendereye ni ukubabaza na strategy yo kurimbura Naim Qassem, niwe muyobozi wa Hezbollah kuri ubu, niwe SG cyangwa se Secretary General. Bo baragenda bakarimbura bikorwa remezo, bakica n'abaturage, bigahatira iyo mitwe cyangwa se guverinoma kugira ikikora. Ibyo nibyo bajya ariko nko kurimbura Hezbollah nk'umutwe ubwawo ngo biracyagoranye, kandi namwe murabibona mu bimenyetso Hezbollah bitera igaba, mugenda bibona ko bigoranye rwose kuba yatsirwa iyi Hezbollah. Hanyuma rero njye mu Burayi gato Perezida Zelensky yatanze go ahead, yemereye i command center ye ko bashobora kugaba ibitero bya misile ziraswa mu ntera yakure mu Burusiya. Ibi rero bije nyuma yuko bahagabye bahamura murikije ibitero by'amadrone. Rwose Burusiya nabwo ubona ko vuze ko bwacitse amazi, se burana bambeshye, kubera ko Ukraine isigaye yinjira mu Burusiya uko bishatse. Buri uko ibitekereje rwose igabaye ibitero, kitaye ko za Orshnik zishobora kubarasa nk'ibirutse kubera Kiev, kohereza za Storm Shadow, Misiri ihuriweho y'Abongereza n'Abafaransa, n'izi drone zabo za Baba Yaga cyangwa se izi Vampire drone zanakanze Uburusiya, kuko bakabwira ko Ukraine nibura drone production yayo ari miliyoni 4 ku mwaka. Kuva Uburusiya bw'abatangiza n'intambara bubatse ubushobozi bwo gukora drone miliyoni 4 ku mwaka, mu gihe ubu Amerika tuzi ko ari cyambere mu bijyanye n'igisirikare cyo cyubaka cyangwa se gikora ibihumbi 100, ahubwo barasha no gushyira nubwo basanga bazikora. Ahubwo uvuga ngo nabonye Pentagon, Minisiteri y'Ingabo ya Amerika ngiri gushaka gushoramo izo miliyari z'amadolari ku bigo bikora amadrone, kugira ngo nibura bagere ku rugero rwo kubaka no gukora drone nibura ibihumbi 100 za buri mwaka. Nyinshi muri zo zigomba koherezwa mu burasirazuba bwo hagati gufasha muri ibi bikorwa mu gihe baba bahagumye. Hanyuma rero nago nasoza iyi nkuru navuze ko Amerika rwose ubona ko yamaze kwemeza ibitero igomba kugaba muri Cuba, ubwato bwinshi cyangwa se fleet buyobowe na USS Nimitz buri kumwe n'ama destroyers. USS Nimitz ni ingizi za destroyers n'ubwato baherekeje burimo indege zikora ubutasi, harimo amphibious assets cyangwa se ubundi bwato bw'intambara nka USS Kearsarge, ndetse n'abasirikare basaga 2500 by'abamarine. Aba ngo bari hafi ya Cuba. Ni ukuvuga ko Amerika rwose mu bigaragara irashaka kwagura intambara yayo yerekeza hariya muri Cuba, ndetse Trump asa nk'unaherutse kubivugaho na n'umunsi rwose ajya kwitangaza amakuru ngo nabure kubivugaho. Reka ndebe hano ko nza kubona ayo makuru, asa nk'uri kubivuga na munsi rwose atabikora, na munsi atabikora. Hano inkuru nari ndimo ndashaka ndabona nari kuyibona, ariko biko n'ukuri nyine kwambaye ubusa, cyangwa se n'ukuri kwa nyako kw'ibyo bagiye gukora cyangwa se kw'ibyo bagiye gukorera muri Cuba. Mu magambo ye nari kwita mbona hano
yemeje ko Cuba igomba nayo kujya mu bice cyangwa se igomba gukubitwa gashyi kayigarura ku murongo. Iyo authority, ikibazo ushobora kumbaza nanjye ntabonera igisubizo, ninde batanze uburenganzira ku ibihugu? Ni ikibazo ushobora kumbaza ariko nanjye nahindukira nakikubaza, nabonekereza ko utabona ibisubizo bibyerekeye. Hanyuma rero nanone hano hari yego ngiyi ya mashusho yo muri Liban, munyanganira tugiye duhuza ingingo nyinshi. Ngaya mashusho yo muri Liban aho abana bishwe, Israel yarashemeye ibitero yarashe mu bice birenga 100 hari muri Liban mu masaha 28, abantu 31 nibo bahasize ubuzima. Hanyuma rero munyemerere mite mbashimira, mbabwire ko amakuru n'ibiganiro byacu byo abari akagaruka, tuganira ku ngingo nyinshi zitandukanye, tuvuga ku mutekano, politike ndetse na diplomasi mpuzamahanga. Badukurikira no ku zindi mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, Instagram, TikTok, Facebook, X, indi nibagiwe buriya ndetse na yego na YouTube. Dufite WhatsApp group ndetse na WhatsApp channel. Imana nibahiri.